India mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasni. Menteri Kambari jongka US Marco Rubio hakasngi ublei ula ong baka Amerika kayai budden ya ke jinglong jingman hapdeng ke India bat ke Pakistan ke baman lakasngi. Da ka ba penken mau biang ya ke jingkeno jong presiden jongka Amerika Donald Trump ba ulaya rap ban khanglat ya katma nuklear hapdeng kite ki artili kiri jongka dauba Asia. Habakren bat ke NBC News Rubio ula ong baka jingyate kular kila ban pulom no namar ban penne yaki kalong kabae. Ka India kelapan scam baka jing yakan aksipai bat ka Pakistan kelakut no ha ujemang leng baka jing sange yasiat ke bala terwa da ka Pakistan. Hadin ba kelamat i ke jing julor ke bajur Henry ke Pakistan kelapan pau biang ya ke jing ong jong utrom da ka ba ai burom ya unong yalam jong ka US ba ulayo ya ke jing yarap jong u. Habakren ha kajing ya day kajing ya te kular hapdeng ka Russia bat ka Ukraine ula ong ka we kalat bandon kajing sangi tma kalong ka baro aliang mamla kin menjur ban sangi no ban yasiat iwe ya iwe pan bat kinong Russia kishu menjur ya kata